Impira yeri izoba yagenda je ahingambira twaraga kusinga team emwe ya Peach Pharmacy kandi twagitera goli 3-0 ekintu twongera mani kugire kutube performinga outing yawire tukazana impira mukaga twangure 5 kandi cyatwongera mani twenda ko yongera kuhangura impira yona yidisero twantuzana na NAC Electronics twagitera golo 3-1 itenka company yitu. We are very much excited kusanga tubasa kusinga kandi ine ebirubirira bingi twenda ku maroom bashata ko kubanza outing age echaletera twakora draw mupira ogu pesi eriansi momentum eriansi kandi ekindi abasambi kwekale tumaro bwire bwingi takutamba hamwe ekindi performance tune kongeraho. Of course noreba kitwakora aha tubire tukora konkereza kandi cyarenga kwa mani twine mingi twenda kutera buryomwe araturabo mbi performance age abana ba trainingire ya twatandika je outing twatera goals 3-2 nambwenu imangu na game kula tawo tuza ku singe jo game ayo ramuziringa tina mwisho mukareta ngorora umurubiro rwo mugabata karutahi basanga banyabana nyira twikirize no mu ngoro y'urutambuko rishira umwana wo akanga zo musharo